доруашон ай саршон бубуна намиҷа бабин вай акадай сара димонатест ки шефта фарёд кун Ассалому алайкум оғичи. бара шефта фарёд кун Ассалому ака Абдулло як бародари ними қайриш омадай шикоят дора биё ку худат қачи гавза. Агучирис дора биё ака. Ассалому алайкум. ва тенҷияй бародар Салом. Хока тенҷаю хис сикаву сурату афти мара би тозавон ма паш провардам бо мепурсӣ. бародар ором бош биё иҷа ку Охи чӣ ором шавам бародарам. Ина омадам як рӯз шогирди дидам миноксидира чӣ 16 градуса шуд то нуки зубон ма паш биромада. Автомобил ранги одамои 150 солаи. охи бародарам ин 16% миноксидил ку градусш баландай мо бояд ина 5%-аша мегирифтем Ки чизе киши чи бародарҷон як хизмати дига мода кунем. Ман мехоҳам ки хеле кам хириш дорум хушбак мехоҳам ки ин сарадиди ранги качки гиргатола. Мехоҳам як чизе бути бародар ки ки бародарам тавсияи ман ине ки миноксидили 5% ҳаст ва 10% ҳаст 10% ша бутем. 10%-аш мана миноксидили 10% ана иш падарка Ич бо. ин мезароли ка пеша ин дорура кардан миноксидила кардан сара як молиш метиҳи ба дорура мекунӣ Ин ҳамара шидгор мекунем бугу. хакам хела чико кунем Тамом саломат бошад ин гуфтагиҳо тамерам ҳамаша мекунем хай бо хабартон мегирем. тамом иншаалло биёед мо хизмат даҳем Худо нигҳбон. майли тамом охина масъала ҳал ши Ҳал шид ака? ҳалш кардем парона кард Худоро шукри талхам кафит бувар ки чӣ буд чӣ будӣ?